Imaynallam masiykuna constitucional willakuykunaman yaykuy kakamunchik. Tribunal Constitucional pa aswanra riqsipana willakuyninkunataya kuskamanta hatipaykusun. Qamkunatam napaykamusunkichik Iris Cárdenas. Kuskamantaya qallariykusunña ñawpariq willakuykunawan. Salud pillam kapakuqkuna ascenso niskata aypanankupaq mañakuymi botanallapaqña hiparun. Oscar Ugarteche reniek wasipa kontrampi amparo mañakusqantam Tribunal Constitucional mana uyarqunchu. Moto nitaq mototaxipas Lima llaqtapa vía expresa ñannintaqa manan purinkumanchu. Tawachunka Constitucional mañakuykunatam Tribunal Constitucional wasipa Sala Primera wasin ukupi botanallapaqña sajirunku. Salud pillam kapakuqkuna llamkapakusqankuman hina atiniyuq kanankupaq mañakuytam magistradokuna botanallapaqña sajiramunku. Chay hinallataq tawa constitucional mañakuykunatawan. Kaynatam tantiarqamunku chunka iskayniyuq yupaychasqa audiencia pública niskapi internet nintakama. Qhawaykusun. Kimsa chunka hukniyuq waranja kimsa chunka iskunniyuq yupaychasqa leypa kontrampi inconstitucional mañakuymi botanallapaqña hiparun. Chay leywanmi salud pillam kapakuqkuna ascenso nisqata utqayllaman ayparqaku. Iskay waranja iskay chunkayuq watapi chunka hukniyuq yupaychasqa expedientem botanallapaqña hiparun. Chaywan kuskallataqmi tawa constitucional mañakuykunatapas botanallapaqña sajirunku chunka iskayniyuq yupaychasqa audiencia pública nisqapi. Kay huñunakuypim magistradokuna uyarirunku abogadokuna parimasqanta. Chay hinallataqmi Omar Merino López congresistapas rimariykullantaq. Paymi kachkan Congreso wasipa Salud hinallataq Población Comisiónpi umalliq. Pleno huñunakuypim botanallapaqña sajirullankutaq inconstitucional mañakuyta. Colegio Tecnólogo Médicos del Perú mañakusqankuta. Iskay waranja iskay chunkayuq watapi kimsa yupayniyuq expedientewan. Kay watapi chunka tawayuq yupayniyuq decreto urgencia kamachikuypa kontrampi. Estado ukupi huñunasqa colectivo niskakunalla rimanakuyta tupachisqankurayku. Kaypipas tumpaqkunapa hinallataq tumpachikuqkunapa abogadonkunam rimariykunku. Autoridad Nacional del Servicio Civil wasipa umalliqnin Juan José Martínez Ortiz paypas rimariykunmi. Tribunal Constitucionalmi mana uyarqunchu Oscar Ugarteche amparo mañakusqanta reniek wasipa kontrampi. Kay willakuypi riqsipaykusun. Registro Nacional de Identificación y Estado Civil reniek wasipa kontrampi Oscar Ugarteche amparo mañakusqantam Tribunal Constitucionalpi yaqa llapallan magistradokuna mana uyankuchu. Mañakuyninmi karqa México llaqtayuq qarimasinwan civil kasarakuyninta qillqachinankupaq. Tribunal Constitucional umalliq Marianela Ledesma Narváez huñunakuyta qallarirachirqa iskun uras kimsa chunka minutusniyuq achikyay pachata. Kay mañakuymantañataqmi rimariykurqa magistrado Carlos Ramos Núñez. Paymi mañakurqa qarimasintin civil kasarakuyta magistradokuna arininankupaq. Magistrado rimariyninpi nirun derecho a la igualdad hinallataq mana discriminasqa kanapaq nisqatam usurachinku. Runakuna niraq kawsanankuta llaqta ukupi yuyaymanasqankuman hina. Hina hawanmanmi Tribunal Constitucional umalliq lliw magistradokuna rimariyninta ñawparirachin. Iskay waranja chunka pusaqniyuq watapi waranja hanchispacha kimsa chunka isqunniyuq yupaychasqa expedientepi amparo mañakuymanta. Rimariyta tukuykuspankum amparo mana hunankupaq votarunku Augusto Ferrero Costa, Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, hinallataq José Luis Ardón de Taboada magistradokuna. Amparo hunankupaqñataq votarunku Marianela Ledesma Narváez, Carlos Ramos Núñez, hinallataq Eloy Espinosa Saldaña Barrera magistradokuna. Motokuna nitaq mototaxikunapas Lima llaqtapa vía expresa ñanninkunapiqa manan purinkumanchu. Chaynatam tantiaramunku Tribunal Constitucional wasipi. Runakunapa ñankunapi purinanpaq derecho constitucional nisqataqa manas usuchichkanchu. Qhawaykusun. Municipalidad Metropolitana Lima llaqtapi llamkachisqanmi hina kaqllakanja. Huk iskay utaq kimsa ruedayuqkunaqa manan purinkumanchu vía expresa ñankunapiqa.
runakunapa purinanpaq constitucional derechutaqa manas usuchinkuchu. Chaynatam tantiaramun Tribunal Constitucional. Iskay waranja chunka pusaqniyuq watapi chunka tawayuq yupaychasqa expedienteta mana uyarqunkuchu. Pichqa waranja llaqtayuqkuna mañarukurqaku, iskay waranja chunka pichqayuq watapi paqarimuq ordenanza municipalpa contrampi, kimsa pachak tawa chunka hukniyuq ordenanza municipalta allichachisqankurayku. Chaywanmi hatipakun Lima llaqta ukupi ñankunata. Sentenciapim nimuchkanku, municipalidadmanta pacham hatipayta atinkuman lliw ñankunapi mayjan karrukuna purinanta. Huk, iskay, kimsa, utaq tawa ruedayuq kaqkunata. Llaqtata purichinankupaq utaq privado kaqkunatapas. Lima llaqtapa ñanllantam hatipaytaqa atinkuman. Ichaqa Red Vial Nacional ñankunataqa manañam Lima Municipalidadqa hatipanmanñachu. Tribunal Constitucionalpa Sala Primera Wasiyukuntam umallichkan Manuel Miranda Magistrado. Internet nentakamam ñawparirachimun audiencia pública nisqata. Chaypin sajiramunku tawa chunka constitucional mañakuykunata votanallapaqña. Kawaykusun. Peru uku suyukunamanta hamuq tawa chunka constitucional mañakuykunatam votanallapaqña sajirunku Tribunal Constitucionalpa Sala Primera Wasin ukupi. Sala Primera Wasiyukutam umallin Magistrado Manuel Miranda Canales. Chaypim huñunakullankutaq Carlos Ramos Núñez, hinallataq Eloy Espinosa Saldaña Barrera Magistrado kunapas. Kimsankumanta muyariykunku, tapupaykunku ima, tumpaq, hinallataq tumpachikuq abogado kunapa rimarininta. Votanapaqmi kachkan iskay chunka iskayniyuq habeas data mañakuykuna. Chunka hanchisniyuq amparo mañakuykuna. Hinallataq huk proceso cumplimiento. Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Piura, San Martín, Santa, hinallataq Tacna llaqtakunamantam chayarachimunku. Kay chunka hukniyuq punchaw noviembre killam Tribunal Constitucional ñawparichimunqa chunka kimsayuq yupaychasqa audiencia pública nisqata. Internet nentakama llaqta riqsiykunanpaq. Iskun horas kimsa chunka minutusniyuq achikyaypacham qallariykunqa. Ñañaykuna turiykuna kayka mañam chayaykamuni runa simipi willakuykunawan. Ama yaqmunqankichikchu. Facebook, Twitter, YouTube niskapipas hatiykamuwayku. Ñuqawanqa huk punchawña tinkuykanakusun. Kuyakuyniyta saqiykatamuykay.